Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين Alamda yaratkan Allah Teala maqtolur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salamlar Allahümme la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم özün bizge үйretkön ilimden başka ilimimiz yok. Allahümme allimna ma yenfa'una Allah'ım bizge paydalı ilim bergin. Vanfa'na bima allamtana bizge bergen ilimin menen bizge payda bergin. Vazidna ilma ilimimizge bereke bergin, ilimimizi ziyada kılgın. Allah'ım bizge ak jolda korsat ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram batıl toğru emes korsatup batıldan bizde alыс kılgın. Allah'ım bizde uğuçu bendelerden kılıp uqqan жақшы sözdörgө amal kılуу nasip etkin. Özüңнүн sүйгөн bendelerin katarına koşkun. Urmatlı Müslüman bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt. As-silatu was-sadaqatu tu'ammirani diyar ve tazidani fil a'mar. As-silatu tuğanlık menen bolgon karım katnaş. Tuğandar menen karım katnaştı baylanış. Tuğandar menen bekem barış kelişte boluu. Jana kayrımdуулuk sadaka adamdın ömürüne bereke beret. Jaşagan жерine Allah Taala önügü beret. Tuğandar menen karım katnaşta bolsok, hayır ihsan kılsak Allah Tebarek ve Teala ömürüzge de bereke beretken, jaşagan жерibizge de bereke beretken. Tuğandar menen karım katnaşta degende urmatlı Müslüman bir tuğan en жақын туғандарың албетте bir ата-енеден төрөлгөн жақындарың болса, бирок Аллах Таала иннамал муъминуна ихва албетте имандуулар bir туған дейт. Бардыгыбыз ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah kelimesinin aylanasında топтолгон болсок, бардыгы ушул келименин астында жыйылган болсок, biz en жақын bir туғанбыз. Урматтуу мусулман bir туғаным, бүгүнкү temamız Ramazan'dan aldın biraz Ramazan ayına dayardanı maksatında Allah Tebarek ve Teala'nın bu ayetine köngür bulunuz. Araf suresi ve rahmeti vasiat kulle şey. Allah Teala aytat menin rahmatım bardık nersenen kenen deydi. Allah'ın rahmatı bardık nersenen kenen durat. Allah başka bir ayette Ala innallaha huvel gafurur rahim. Köngül burgula. Albatta Allah kechirimdүү, mehrimdүү zat deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım. Biz Müslümanlar öte çoğun ulu nimat nasındabız. Al nimat bizdin Rabbimiz kechirimdүү, mehrimdүү. Bendenin tövbasını kabul kılat. Bende kança günah kılgan bolbosun. Kança adaşkan bolbosun, kança azgırlıkta жүргөн bolbosun, jaratkan Allah Tebarek ve Teala'ga tövbe kılgan kezde Allah bendelerдің tövbasını kabul kılat. Urmatlı Müslüman bir tuğan hadisi kudside Allah Teala mınday deydi. Ya ibadi, o benim bendelerim, innakum tuhti'una bil-leyli ven-nahar. Seler keçe kündüz kata kılasınlar, adaşasınlar. Günah kılasınlar. Ve ana aghfiruz zunuba cemi'a. Men bardık günahları keçirem deydi. O bendelerim, sizler keçeyi kündüz kata kılasınlar, günah kılasınlar.
men bardык күнөөлөрдү кечирем дейт. Фастагфируни агфиру лакум я ибади. О бенделерим, истигфар айтып, кечирим сурагыла, мен күнөөңөрдү кечирем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Шура сүрөсү. Ва хуаллази якбалу таубата ан ибади. Аллах бенделерден тобасын кабыл кылат. Ва яфу анис сайyiat. Алардын каталарын кечирет. Ва я'ламу ма таф'алун. Силердин ар бир кылган нерсеңерди Аллах билет. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах бенденин тобасын кабыл кылат, күнөөсүн кечирет, жана ар бир кылган амалыбызды Аллах билүүчү зат. Ниса сүрөсү 110 аят. Ва мен я'мал су'ан. Кимде ким бир туура эмес күнөө иш кылып койсо, ау yazlim nafsa. Же өзүнүн нафсына өзү зулум кылса. Нафсыңа кандай зулум кыласың? Аллахнын буйругун аткарбастан тыюу салган нерсени аткарып койдуң. Күнөө кылып койдуң. Сумма ястагфириллах. Кийин нафсыга зулум кылып, жаман амал кылгандан кийин истигфар айтса Аллага. Яжидиллаха гафурар рахима. Албетте кечиримдүү, мээримдүү Аллахны табат. Бенде адашып күнөө кылса, туура эмес амал кылса, нафсына зулум кылып Аллах тыйып салган нерсени аткаргандан кийин акылына келип жараткан Аллах Таалага истигфар айтса Аллах албетте кечиримдүү жана мээримдүү. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Иннаху хувал гафурур рахим. Аллах гафур кечиримдүү, ар-рахим мээримдүү. Урматтуу бир тууганым, Рамазан айы эшигибизди кагып келе жаткан кезде тооба кылбасак, качан тооба кылабыз? Эгер бүгүндөн баштап Рамазанга даярданбасак, качан даярданабыз? Эгер бүгүн жаратканга жалбарып, туура жолго түшпөсөк, качан түшөбүз? Эгер бүгүн Рамазандан алын ар бирибиз өзүбүзгө отчет берип, артка бир назар таштап, эмне кылдым? Адашкан күнөөлөрдөн тооба кылбасак, өзүбүзгө өзүбүз отчет бербесек, качан беребиз? Урматтуу мусулман бир тууган, иннана я ахи. О бир тууганым, биз күнөө кылабыз. Күнөөдөн кийин күнөө. Бирок унутуп коебуз. Бирок жараткан Аллах Таала унутпайт. Аллах Кур'ан-ы Кериминде Мужадала сүрөсүнүн 6 аятында мындай дейт: Yawma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbihum bima amilu. Yawma yab'asuhumullahu jami'an. Kıyamatта бардығын Аллах кайра тирилтет. Баарыбызды кайра тирилткенде fayunabbihum bima amilu, ар бирибиздин кылган амалдарыбыздан кабар берет. О бенде, палан күнү, палан жерде аны кылдың, муну кылың деп кабар берет. Ахсахуллах. Аллах алардын, бенделердин кылганын барын эсептеп тактап койду. Ва насу, бирок тилекке каршы бенделер унутуп койду. Валлаху аля кулли шайин шахид. Аллах биздин ар бир жасаган нерселерибизге шахид, күбө. Аллах бардык нерсеге күбө. Өкүнбөйбүз, урматтуу мусулман бир тууган. Эртең Рамазан келген кезде Аллах миллиондогон адамдардын күнөөсүн кечирсе, алардын катарында сен болбой калсаң, миллиондогон адамдар Аллах Тааланын фарз болгон орозону кармаган кезде сен ага даяр болбосоң, ошол миллиондогон күнөөсү кечирилген бенделердин катарында болбой калсаң, шашылгын бир тууганым. Өзүңдүн денеңди дозоктон куткаруу үчүн убакытыңдан пайдалан, өмүрүңдөн пайдалангын. Көп пайгамбарга салават айткын, намаз окугун, орозого даярдангын, истигфар айткын, сооп иштерди кылгын. Урматтуу мусулман бир тууганым, силерге осуят кылуудан мурда өзүмдүн нафсыма өзүм эскертем. Тауба насух, Аллах кабыл кыла турган тооба кылалы. Ва касратул истигфар, Рамазандан алдын көп истигфар айтуу. Жаратканга жалбарып,
түнкү намаздарда Аллах Таалага я хай я кайюм би рахматика астагис, тирүү болгон, дайым бизди көзөмөлдөгөн зат, рахматыңдан сураймын, жардам бергин, нафсыма кул болбойын, сага кул болбойын, нафсымды жеңейин деп жаратканга жалбарып тооба кылып ибадат кылалы. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллага ант ичем, биздин сооп амалдарыбыз көп эмес. Биз кээде намаз окуп коюп, дүйшөмбү пайшемби кээде орозо кармап коюп кыйраттым дейбиз. Жасаган амалдарыбыз өтө аз. Кээде окуган намаздарыбыз, берген кайрымдуулуктарыбыз, кээде туткан ороздолорубузда эл көрсүн, риялар аралашып калат. Эл көрсүн, кожо көрсүнгө окшоп калат. Кылган ибадаттарыбызда кемчиликтер өтө көп. Ошондуктан бардыгыбыз Алланын рахматына муктажбыз. Аллах Таала Кур'ан Каримде Фатир сүрөсүнүн 15-аятында мындай дейт: Я юханнас, антумул фукара илаллах. О инсандар, силер Аллага муктажсыңар. Факир деген муктаж. Алланын рахматына, Алланын хидаятына, Алланын жардамына муктажбыз. Валлаху хуал ганиюл хамид. Аллах бизге муктаж эмес. Ал мактоого татыктуу, хамды санага татыктуу зат. Ал бизге муктаж эмес. Биз Аллага муктажбыз. Мухаммад сүрөсүнүн 38-аят. Аллаху ганиюн ва антумул фукара. Аллах муктаж эмес, силер муктажсыңар. Кээ-бирлерибиз, урматтуу мусулман бир тууган, намаз окуп коюп, кээде бир барак же бир бет Кур'ан окуп коюп, же 5-6 жолу зикир кылып коюп, же колубузга тасбih кармаган кезде өтө чоң сооп иш кылдым, өтө кыйраттым дейбиз. Бирок ошол эле кезде телевизордун жанында канча саат өткөзөсүң? Телефонуңдун жанында канча саат өткөзөсүң? Facebook'ta, WhatsApp'ta, башка соц тармактарда канча убактыңды кетиресиң? Кылган ибадатың менен теңби? Окуган намазың менен, Кур'ан окуганың менен, телефонго караганың бирби? Ошол эле кезде телевизордон же болбосо колуңдагы уюлдук телефондордон канчалаган жарым жылаңачтарды карап жатасың. Периште сага карап турат. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Алланын көрүп турганын көрбөйсүңөрбү? Билбейсиңерби? Алам я'лам, билбей бекен. Би анна Аллаха яра. Алланын көрүп турганын. Канчалаган убактарыбызды базарларда, соода борборлорунда кээ-бирлерге көз кысып, пайдасыз убактарыбызды өткөргөнүбүз үчүн. Көчөдө жүргөнүбүз кылган ибадатыбыз менен теңби? Саатыны салыштырып көрчү. Кыздарыбызчы күзгүнүн жанында фальшивый сулуулук болбогон краскалар менен, башка шпаклевкалар менен канча убактысын кетирип атат. Периште карап турат. Урматтуу мусулман бир тууган, уялбайбызбы? Өмүрдү берген Аллах болсо, күнгө 24 саатыбыздын 1 саатын Аллах үчүн бере албасак, 1 саатын Аллахтын Куранында, Алланын ибадаты менен, Алланын зикири менен өткөзө албасак, жүрөктө Аллага коркунуч жокпу? Жүрөгүбүз эмне үчүн титебейт? Алланын астына барган кезде өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Эмне деп жооп беребиз? Аллах бит-тауба. Ошондон урматтуу бир туугандарым, Аллах Таалага тооба кылалы. О акыл ээлери, Рамазан келбестен өзүбүздү моралдык жактан тооба менен, истигфар менен даярдайлалы. Аллах мээримдүү, кечиримдүү зат. Бүгүндөн тообаны баштабасак качан кылабыз? Убакыт өтпөстөн мурда, Рамазан кирип келбестен мурда, же болбосо жан алуучу периште келбестен мурда келгиле тооба кылалы. Малакил маут, Азраил деген сахих хадистерде келген эмес. Микаил
İsrafil, Cebrail бар. Бирок биздин Орта Азияда Азраил деп элдин тилинде алынган менен Sahih hadis Malakil Maut. Ölüm periştesi деп аталат. Ölüm periştени көрбөстөн мурда, ага жолукпастан мурда келгиле, тооба кылалы. Жаратканга жалбаралы. Tövbe eşik açık. Gargaraga çeyin. İnnallaha yakbalu tövbetul abd ma lem yugargir. Ben de gargaraga gelip gırıldap can bergenge çeyin. Tövbenin eşik açık. Tövbe eşik açık. Gün batıştan çıkkanga çeyin. Gün batıştan çıkkan kezi al kıyamat. Tövbe eşigi jabılat. Bir tuğandarım bilip koygula. Allah Taala seni menin tövbeme uşunday katı okuyanat. Allah kerimeti Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Zumar suresi 53. ayet. Kul ey Muhammed aytgın ümmetine ya ibadiyellezine asrafu o ömürlerini israf menen ötközgön bendeler. Günah menen ötközgön bendeler. Tameki menen nasvay menen ötközgön bendeler. Uyulduk telefon menen ötközgön bendeler. Namazsız ötközgön bendeler. Sacdasız, rüküsüz vaktların ömürlerini ötközgön bendeler. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitini düzbegile. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah bardı günahları keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Elbette Allah keçirimdi, mehrimdi uzat. Asrafu ala enfusihim. Asrafu ala enfusihim degeni günahının bardık türlerini kılgan, keçeyi kündüz kılgan, her bir saatte kılgan, çoğunu kılgan, kiçinesini kılgan. Allah'ın rahmetinden ümitini düzbö. El kanet endallah. Allah'ın rahmetinden ümit üzgün, al kafir. Allah'ın rahmetinden ümiti bolboğun, al imansız. Allah'ın barlığına bilinle işingen bende bekerinin ayet benim başlagan jokmun. Rahmeti vasiat kulle şey. Allah ayet menin rahmetim bardık nersenin kenen deydi. Allah'ın rahmetinden menin de günahım keçirileb eken. Men de bendeni de keçireb dep ümitsiz bolgan adamdın imanı jok anın. Ümit düzbeş gerek. Hadisi kutsi bir peygamber'e salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi kutsi mınday deydi. Urmatu bir tuğandarım. Allah Teala mınday deydi. Anas ibn Malik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamberin şunday degen uqtum deydi. Kim? Anas. Qal Allah. Peygamber aytdı. Allah Teala aytdı deydi. Allah hem ne deydi? Qal Allah Teala ya İbn Adem o adam balası inneke ma da'avteni ve racavteni gafartu lek ala ma kana fik ve la ubali. O adam balası kaçan maga dua kılsan ve racavteni ümit kılsan gafartu lek keçiremin seni ala ma kana fik senden emne bolgan bolbosun ve la ubali köngül burbaymın senin günahının kançalığına kança kılganlığında kanday günahını köngül burbaymın dua kılsan ümit kılsan keçiren barını deydi. Ya İbn Adem o adam balası deydi. Lav balagaz zunubuk alânes semâ sümme estağfartani gafartu lek. O adam balası eğer senin günahların asman tirep kalsa asmanga jetse sümme estağfartani keyin istiğfar etsen Allah'ım beni keçirgin dep ya Rabbim desen ey jaratuvchum meni keçire körgün dep istiğfar etsen keçiremin hiç köngül burbayımın günahının kançalığına deydi. Ya İbn Adem o adam balası inneke lev ateytani bi karabil arz hataya cer tolgun katalar menen kelsen cer şar tolgun günahlar menen kelsen sümme laqitani keyin maga jolukkan kezde la tuşriku bi şey'a maga şerik koşboson iman menen kelsen tavhid menen kelsen la ateytuke bi karabiha mağfira cer tolgun keçirim menen kabul alam deydi Allah. Uşunça hadisi kutsiden, uşunça ayat tukkandan keyin de tövbe kılbayız hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Emnege Allah'ın rahmetinden ümit üzöz. Ümit üzbegin. Allah bardık günahları keçiret.
İmam Tirmizi rivayet kılgan hadis-i kudsi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Anas ibn Malik, Allah Teala'dan razı olsun, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber bunday dedi: Allahu afrah bi tevbeti abdih min ahadikum sakata ala ba'irihi ve kad adallahu fi ardil felad. İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste Allah Teala bendenin tövbesine uşunday kuvanat, çölde ulausun jogotup koygon bende ulausun kayra tapkanday. Түшүнүктүү болуу үчүн хадисти улантабыз. Пайгамбарга бир салават. Урматтуу мусулман бир тууган. Аллах сенин тобоңо чөлдө улоосун жоготкон бенде кайра улоосун таап алып, сүйүнгөндөн да катуураак сүйүнөт дейт. Аллахны кубанткың келбейби? Жараткан Аллах табарак ва тааланы сүйүндүргүң келбейби тобо кылып? Араби еркеп нақата. Араби бадави Beduin töösü menen baratat. Ve yakta biha sahra, çöldördü yüzüp baratat. Çölde baratat. Aleyha zadu. Töönün üstünde azık tülügü var, susu var, kiyim keçesi var, tamagaşı var, şaraba ve şarabu, içimlikleri var. Celese liyestarih. Uzun çölde baratkan Beduin es algan oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday deydi: Lallahu aşaddı farahan bi tevbeti abdih. Allah Teala bendenin tövbesine kattuğrağı suyunet. Hine yatub ileyh. Kaçan bende tövbe kılsa min ahadikum silerden bir önger kâne ala rahileti. Ulu menen baratsa bi ardil felat. Çoğun bir çölde. Fenfeletet minhu. Töösü kaçıp ketti salıp jatkan yerde. Azık tülügü ketti. Ovkatları ketti. Susunduğu ketti. Ve aleyhi ta'amı, tamağı yok. Ve şarabu, içimlik susu yok. Fe âyise minha. Onga çırkadı, solga çırkadı, batışka çırkadı, çıkışka çırkadı. Ulausu da yok, tamagaşı yok. Ümit üzülüp kaldı. Başka bir rivayette ümit üzülgönden keyin bul çel yavandarda kanattuğa, kuzgunga cem bolboyun dep özünün görün kazdı. Özünün mürzesini kazdı. Ümit üzülgönden keyin oşal jerde jattı. Öyle muşul eken boldu dedi. Fa'ata şecereten, daraktın canına. Fastaca'a. Bu hadiste bir daraktın kölökösüne gelip jattı. Ümit üzüldü. Fi zilliha kölököde. Kad âyise min rahileti. Özünün ulausundan tamagaçtan ümit üzüldü. Febeyna huve kezalik. Oşantıp kıynalıp ümit üzülüp jatkan kezde İza huve biha qaimeten ende. Közünü açsa canında töösü kelip kalıptır. Azık tülügü kelgen, susunduğu kelgen canında ulausu turat. Fahaza bi hitamiha. Tura kaldı dağın töönün nesinden karmadı? Noktosundan karmadı. Cügönünden karmadı. Sümme kal kiminday detti. Töösünü karmap alıp ölümge dayar bolgon, ümit üzülgön bende katı kuanganlıkta mınday dedi. Sümme kal min şiddetil farah. Allahümme ente abdi. Ey Allah'ım sen benim kulumsun dedi. Ey Allah sen benim kulumsun. Ve ana rabbuk. Ben senin Rabbinmin dedi. Ahta'a min şiddetil farah. Katı kuanganlıktan tili adaşıp gitti. Uşu bendenen de Allah katırak suyunet eken. Senin tövbana, menin tövbama Allah Teala uşu tili adaşıp Allah Teala'nın menin kulumsun, men Rabbimmin dep suyungön bendenen de katırak suyunet eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah tabarak vatanı kuvantkın kelebi. Tövbe kıl, istiğfar ayt. Kede özün okşagan çiğketten bolgan bendege razı kılуу üçün, kuvantı üçün kança hareket kılasın. Allah Teala'nı kuvantı üçün hurmatlı Müslüman bir tuğan tövbe eken. Canыңды сұраған жоқ, малыңды сұраған жоқ, үй бүлөңдү сұраған жоқ. Жаратканга жалбарып тооба кыл. Nisa suresi 27-28 ayet. Vallahu yuridu en yetuba aleykum. Vallahu yuridu en yetuba aleykum.
Allah sizlerden tövbеңерди kabul kılууну kaalayt. Ve yuridul-lezine yettebi'une-şehvat en temilu meylen azima. Kumardın artынан, şahvatının artынан жүрген insanlar sizlerdi joldan burup ketkiriүүnü kaalayt. Adam suretinde bolgan şeytanlar sizlerdi tuura joldan azdırıp burgusu kelet. Yuridullah en yuhaffif ankum. Allah sizlerdi jеңилдетишти kaalayt. Allah sizlerden jügüңөрдү жеңил кылууну kaalayt. Yuridullah en yuhaffif ankum ve hulikal insanu daifa. İnsan güçsüz yaralgan, aylasız bende. Kıyamatta günöөнүн orluğunu kötör albaysın. Seni jеңил bolup baruunu kaalayt eken. İnsan zayıf ekensin. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Zayıf aylasızlığız közgö körünbөгөн bir mikrop kirse. Ne olasın? Bana ben keçer Asya'dan geleceğim. Poyuzda kiçile şamaldap kaptın. Zayıfsın bende. Biraz şamalga ünün çıkpay kaldı. Bende hiç kim emezsin. Aylasızsın. Alem bul işten semez. Bul dünyada darılanasın, başka kılasın. Ahiretke Allah jеңил bolup baruğunu kaalayt. Günöөнүн jügün kötörü barva. Sen zayıfsın. Men zayıfmın. Dozoktun azabına çıdabaymın. Çıdabaysın. Oşonduktan emne oluşubuz керек экен? Tövbe kılıp jеңилдеп baruunu Allah kaalayt eken. Allah emne üçün tövbe eşiklerini açıp atadi. Emne üçün bu ayatlarda Allah tövbe eşigini açıp жатат. Senin tövbеңdi kabul kılуу üçün. Senin günөөңdü, menin günөөmdü keçirүү üçün. Bendelerini tövbe kıl deyt. Ümitіңді üzbe deyt. Dua kıl deyt. Emne üçün? Duaңды kabul kılуу üçün. Senin tileğini berүү üçün. Bende rüküde Subhane Rabbiyel Azim. Rabbi dese, ey Rabbim, jaratuuçum, kojoyunum, tarbiya kılıuçum, bağıt berүүçüm, hidayet berүүçüm. Ya Rabbi desen Allah Teala'mday deydikin. Lebbeyk. Duaňa dayarmın kabul kılууga. Tileğini berүүge dayarmın deyt. Lebbeyke degen dayarmın degen söz. Bende sacdada Subhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, Rabbiyel Ala ulu Allah'ım, Rabbim desen Allah lebbeyk deyt eken. Kança ne deyt eken? Ve izâ kâle ya Rabbi ve hu asin. Günah kılgandan keyin bendesin, periştemezsin. Günah kılıp koyup günahыңды moynuňa alıp keçirimdi Rabbin bar ekenini bilip ya Rabbi desen lebbeyk, sümme lebbeyk, sümme lebbeyk deyt eken Allah. Rüküde sacdada ya Rabbi desen lebbeyk, duaňdy kabul kılууga dayarmın dese günöden keyin ya Rabbi ey Allah'ım desen Allah lebbeyk, sümme lebbeyk, sümme lebbeyk. O bendem dayarmın, dayarmın, dayarmın 3 yola kaytalayt eken. Hurmatly Müslüman bir tuğan. Karaň biziň kanday keçirimdүү, meýerimdүү Rabbimiz bar. Allah Tebareke ve Teala mınday deydi. Ahlü zikri ahlü meveddeti. Meni zikir kılıuçu bendelerim menin en jakyn dostlarım deydi, süýüktülerim deydi. Ve ahlü şükri ahlü ziyadeti. Şükür kılıuçu bendelerim men alarga ziyada kılıp berem, bereke kılıp berem deydi. Şükür kılıuçular menin berekeme tatıktılar deydi. Zikir kılıuçularım menin süýüme tatıktılarım deydi. Ve ahlü masiyeti alim maga günah kılgan bendelerim deydi. La uqannituhum min rahmeti. Alardı da ümitimde, rahmatımdan ümitlerini üzbeymin deydi. Günahkar bendelerim bolsa menin rahmatımdan ümitlerini üzdürbeymin deydi. İntabu fa ana habibuhum. Günah kılgandar tövbe kılsalar men alardın süýüktüğümün. Ve illem yatubu eger günahkarlar tövbe kılbasa ve ana tabibuhum. Men alardın tabibimин, tabip darigerimin bir eskertүү jönötöm. Bir kırsık berem, bala berem, oygonsun, oylansın dep. Abtalihim bil masayib. Bir musibatlar menen, sunoo menen sınaymın.
li utahhirahum minez-zunub, günahlardan tazalaş üçün deydi. Günahkar bende kalıp mehrimdi Allah, günah kılgan kezinde de başına bir bale jetkizsem ne üçün? Seni esine kelsin deydi eken. Oygansın deydi eken. Günahından tazalaş üçün. Li utahhirahum minez-zunub vel ma'ayib, ayıplardan, günahlardan tazalav üçün. El hasenatu indi bi aşri emsaliha. Allah aytat, alardın bir jakşılığına 10 ese verem deydi. Soğuptorunu 10 ese kılam. Avazid, je 10 eseden köp ziyada kılam. 700 ese geçeyin deydi. Ve seyya bimisliha. Alayım alardın günösüge, bir günöge birine günö cazam deydi. Dağım neni kalaysın? Allah, soğuptorunu 10 eseden 700 ese kılı berem. Günöleri bir günöge bir günö deydi. O afı bırak, o şu bir günöge bir günöni yazsam da anı keçirem tövbe kılsa deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Bundan kimliğini kalayız? Bir ayat okup koygandan keyin ikinci ayatты taşlap ketүү bizge toğra emes. Birinci ayat Nabbi ibadi anni enel gafurur rahim. Nabbi eskertkin, aytkin, jetkizgin, haber bergin bendelerime enel gafurur rahim. Men keçirimdүү, mehrimdүүmün deydi. Kim üçün? Kim üçün? Tövbe kılganlar üçün. İstiğfar aytkan üçün. 49. ayat Hicr suresi. 50. ayat bunday deydi. Ve enne azabi huvel azabul alim. Elbette menin azabım öte kattu, atıştırıcı azap deydi. Kim üçün? Tövbe kılbagandarga, akılına kelbegenderge, sajda kılbagandarga, jaratkanга жалбарып rükü kılbagandarga, ya Rabbim dep jaratkanга жалбарып istiğfar tövbe kılbagandarga. An Abi Hurayrata ve Abi Sa'id el-Khudri annahuma şehida ala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abu Hurayra menen Abi Sa'id el-Khudri biz güve olduk paygambarın uşunday degenine deydi. Eki sahaba güve olduk paygambarın uşul sözüne. Anna kal paygambar mınday dedi. La yaqudu kavmun. Kaysı bir kavm oturuşpayt, çoğuluşpayt bir çoğuluşka. Eğer çoğulgan bolsa yazkurun Allah'a, Allah'ını zikir kılıp üçün çoğulsa siler. Allah'ını esteş üçün çoğulsa azze ve celle illa haffathumul melaika. Perişteler ana doğru olat deydi. Sen körbeysin hurmatlı Müslüman bir toğan. Aranlarda perişteler var. Perişteler oraya oturat. Ve gâşiyatumur rahme. Allah'ın rahmeti cahit. Ve nazalat aleyhim sakine. En beypildik tınçlık cer. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Köngül burgula. Allah'ın zikri menen jürek es albay bu. Jürektin es alusu Allah'ın zikri menen. Ve zakarahumullah fi men indeh. Aleyhimiz sizler menen eğer çınık ihlas menen gelsek, Allah'ını eskeri için gelsek, paygambarda eskeri için gelsek, Allah'ını zikir kılıp için gelsek, Allah periştelerin aldığında siler menen sıyımlıktan atiken. O periştelerim, karagıda bendilerim. Bugün kebirler ekranın canında oturgan kezde, kebirler kafeler oturgan kezde, kebirler köşelerde jürgen kezde, bul menin bendelerim. Ne için geldi? Allah'ın rahmeti zikri için. Uşhidukum ya melaikati. O periştelerim, silerdi güven kılam deydiken Allah. Anni kad gafartu lahum. Men bulardı keçirdim deydiken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bu yerden çıkkanda Allah bardı günölözü keçirediken. İmam Müslim rivayet kılan hadis. Allah hem ne deydi? İnna Allaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah bardı günahları keçiretti. İnnallah, elbette Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Bardı günahları keçiretti. Nuh paygambar 950 yıl davat kıldı. 1000 yıl yaşadı. 950 yıl 9 kılım
9,5 kılım tavhid la ilahe illallah'a çakırdı. Жалғыз Құдайға сыйынуға çakırdı. Fakultu istagfiru rabbakum Nuh suresi. Ümmetine kelip fakultu istagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Rabbinarga istiğfar aytkıla dedim deydi. Rabbinardan keçirim suragıla. Sebep innehu elbette al kana gaffara. Al keçirimdi boydan kala veret. Dağıla keçire veret. Keçire bile koyavut istiğfar aytsak. Yok. Yursilis sema aleykum midrara. Asmandan nöşerlögen camgır veret. Bereke veret. Rahmat veret. Ve yumditkum bi amwal. Malınarga bereke veret. Ve banin. Baldarınarga bereke veret. Ve yeca'allakum cennet. Baktar veret. Ve yeca'allakum enhara. Akkan daryalardı veret. Ahmed ibn Hanbal 4 mazhabtın bir jetekçisi. En kiçineke imam. Ahmed ibn Hanbal şunday cemaatda otursa bir özü kelet. Ey imam, kurgakçılık bolup kaldı. Elimiz kurgakçılıktan kıynalıp otat. Malga çöp çar yok. El açkalıkta ölüp otat. Ne kılayık? İstiğfar aytkın deydi. Ekinci kelet. Ya imam, üylengönüme mınça jıl boldu. Ferzenti bolboyum. Ne kılayım? İstiğfar ayt deydi. Üçüncüsü kelet. Ya imam, mömöçemelerimiz bolboy kaldı. Baktarımız mömösün berbey kaldı. Ne kılayık? İstiğfar aytkın deydi. Birisi kelet. Ya imam, daryalarımız kurgap jatat. Sular azayıp kettim. Ne kılayık? İstiğfar ayt deydi. Ketkenden keyin janında oturgan şagirtler imam deydi. Başka joğunuz yok mu deydi. Jamgır yok bolsa istiğfar et deysiz. Balalı bolbogunga istiğfar et deysiz. Mal mülkünün berekesi bolbogunga istiğfar et deysiz. Bağı bolbogunga istiğfar et deysiz. Daryaları kurganga istiğfar et deysiz. Başka cevap yok mu deydi. İmam Ahmed ibn Hanbal aytat. Emne üçün Kur'an'da okup ayatqa köngül burbayсыңар deydi. Bu ayatta Allah Nuh suresinin 10. 11. 12. ayatında Fakultu istagfiru rabbakum. Rabbinarga istiğfar aytkıla. İnnehu kana gaffara. Al keçirimdi elbette. Keçire veret. Keçirimdi boldu. Jana keçirimdi bolgu boydan kalat. Keçirgenden keyin ne kılat? Yursilis sema aleykum midrara. Nöşerlögen jamgır veret. Kurasılıkты kim jok kılat eken? Sebebim ne eken? İstiğfar. Yursilis sema aleykum midrara. Ve yumditkum bi amwal. Mal menen madat beret. Malınarga bereke veret. Ve banin. Baldardı kim beret eken? Eşiği kayakta eken. Köz açıkta o. Bakşıda o. Balalı bolbay jatamdım. İstiğfar. Ve yec'allakum cennet. Baktardı kim beret eken? Bağımızga berekeni kim beret eken? Kim? Ne üçün? İstiğfar. Ve yec'allakum enhar. Daryalarımızga suudu kim beret? Allah ne üçün? Hurmatlı Müslüman bir tuğan biz keyde Allah'ın bergen berekelerini bilbeybiz. Ben köp meselelerde aytıp geldim. Saudiyada, Kuveyt'te, Emirat'ta, Katar'da imamlar istisqa dalaga çıkıp cemaat men 2 rekat namaz okup jamgır talap kılat. Dinimizde istisqa degen namaz var. İstisqanın şartı jalpı cemaat şahardın chetте çoğun жерге çıkıp okuşat. Alardın katarına imansızlardı koşpaydı. 2 rekat namaz okugandan keyin bardık istiğfar aytışat. Astagfirullah, astagfirullah. Allah'ıma keçirim suraymın, tövbe kılamın dep. Anan Allah Taala'dan jamgır suraşat. Allah beretçe berbeydi. Musa Aleyhisselam'ın zamanında kurgakçılık boldu. El kıynaldı. Musa peygamberga cemaat geldi. O imam, o peygamber, o Allah'ın elçisi, o jetekçimiz, jolbaşçımız, hayvanlar, adamlar ölüp baratat kurgakçılıktan, açkaçılıktan. Jaratkanga jalbarıp jamgır talap kıl dedi. Musa Aleyhisselam özünün imandığı kavmin cemaatini alıp gelip Jaratkanga jalbarıp istiğfar ayttı. Tövbe kıldı. Allah Teala vahiy kıldı. He Musa, sen jamgır talap kılıp jatasın, rızkı talap kılıp jatasın.
Сага асмандан bir тамчы да жамгыр жок. Араңда 40 жылдан бери мен тыйган нерсени тыйып, мен тыйган нерсени аткарып тыйылбастан күнөө кылып, мага каршы күнөө кылып жаткан бенде бар. 40 жылдан бери токтогон жок. Ал күнөөкөр бенде араңардан чыкмайынча силерге bir тамчы да жамгыр жок dedi. Musa aleyhisselam halka kayırıldı. Aramızda 40 yıldan beri Allah'a karşı en çoğun günahlarda atkarıgan günahkar bende var eken. Aramızdan çıkmayınca elge Allah'dan bereke jamgır yok dedi. Al kim ekenini biletile. Eldin arasında en katı günahkar. Eş toktavostan 40 yıldan beri günah kılgan al özün biletile. Biraz közürmek ötüp ötpöstön asmandan nöşörlögen jamgır geldi. Jamgır jağdı. Allah'ın berekesi, rahmeti geldi. Musa aleyhisselam, ya Rab, ey Rabbim, aradan günahkar bende çıksın dedin. Hiç kim çıkkan yok. Kaydan jamgır verdin? Allah, ey Musa, al bende uşunday tövbe kıldı. Uşunday jalvardı. Anın tövbesini kabul kıldım. Serge jamgırdı verdim dedi. Musa aleyhisselam, ya Rab, 40 yıldan beri günah kılgan, sağa uşunday jalvarıp tövbe kılgan, al bendeki maga körsetçi bileyin dedi. Allah, ey Musa, 40 yıldan beri maga karşı günah kılganda şermende kılgan jokmun. Bugün tövbe kılganda anı men şermende kılbayımın dedi. Sağa körsetpeymin dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, ar birimiz özümüzdün günahlarımızды bilemiz. Biröge aytışının keregi yok. Dinimiz Hristiyan dini emes. Al jasagan günösün barıp pop kaytıp, pop anı tazalay turgan Hristiyan dini emes. Bizdin dinimizde ortamçı kerek emes. Jaratkanга jalbar. Özün bilesin. Çin jürökten. Allah'ım, sen bilүүчү zatsın, körүүчү zatsın. Uşul jerde uşunday kıldım. Meni keçire körgün. Kayra basmayımın. Tövbe kıl. Allah tövbаңды kabul kıladı. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Bul negizge kiriş. Sözlerimiz ele. Sabahımızga. Allah Tebarek ve Teala'nın bendelerge bolgon rahmatından, Allah'ın bolgon bir nimetlerden Allah Tebarek ve Teala bizdi uşunday çoğun bir mavsim, sezon vaktka kirgizip atat. Soğuk sezonu. Al Ramazan ayıga jetip kele жатабыз. Ramazan ayını bir sanalı günlerden ki kütüp жатабыз. 12 aydın sultanı bolgon Ramazan ayı. Al jönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddama min zembi." Kim Ramazan ayını farzlığa iman keltirip Allah'dan soğunu ümit kılıp oruza karmasa, anın ötken bardı günahları keçirilet deydi. Bardı günahları keçirilet deydi. Al Ramazan ayında bir keçe var. 1000 ayga teң keledi. 83 yıl 4 ay. Al 1000 aydan jakşırak keçe var. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Balkim bul men üçün je sen üçün. Jeke bir meni ukkan bende üçün akırkı Ramazan bolup kalısı mümkün. Balkim jetpey kalısımız mümkün. Tövbe kılalı, istiğfar aytalı. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Çındığında Allah'a ant için. Bizden buradaki aksakallarımız, bizde tarbiya kılgan atalarımız kuvanıştan iyilağanın körgönmün. Ramazan'a jetip kele jatam. Kuday meni dağı bir Ramazan'a nasip kıldı dep. Ramazan ayı çıkan kezde beleşen Allah'ın rahmatı, mağfirati bolgon Kur'an ayı çıkıp aratat dep kaygırıp iyilağandan körgönmüz. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan. Eң ıssık күндөрдө келет экен деп ойлонуп жатат кээ-бирлер. Кармасамбы, кармабасамбы. Кечеден бери бизге телефондо WhatsApp'tan суроолор келип баштады. Сапарга чыгат элем, кармабай койсом болобу? Андай элем, жумушум мындай эле. Дыйканчылык кылат элем. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. Рамазан айы ушундай.
Adamlar жетпей қалып ыйласа, шыққанына қайғырып ыйласа. Бүгін бізші урматтуу мұсылман бір туған. Келіңіздер, Рамазан келбестен мұрда кейбір нәрселерге тоқталабыз. Бірінші, ат-тафаққу фи ахкам ас-сиям. Оразаның өкімдерін жақсы білішіміз керек. Ибадаттар бардығы аят, хадис, дәлелдердің үстінде тұрады. Оразаның қанша фарзы бар? Қанша фарзы бар? 3 кім айтады? 1. Ниет қылыш керек. Не деп, арықтайым деп пе? Же таң жүргеннен баштап күн отырғанға чейін қалыс Аллах Тааланың фарз қылған оразасын қармау үшін ниет қылдым деп. Арапша айтыш шарт емес. Қырғызша, орысша, дунганша, уйғурча, татарча бар бола береді. Тажикче бар болады. Ошондон ораза кириштен мурда биринчиси ниет экен, экинчиси таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин тамак аштан, суусундуктан өзүмдү тыям деп. Адал болгон сууң, булактын суулары. Адал болгон тамак ашыңдан өзүңдү тыясың. Үчүнчүсү, өзүңдүн никеңдеги Аллах рұқсат берген адал болгон аялың менен болгон жыныстык мамилелерден өзүң тыясың. Ооз ачарга чейин. Ооз ачкандан кийин болот ал. Тарабыдан кийин. Кейбирлер ушундай билбейт экен. Рама мусулмандар өтө жөнөкөй бир суроолор билбейт. Ажеке, орозда чачымды алсам болот дейт. Алар эмне болуптур? Ол орозого эмне тиешеси бар? Ошондон ораза келбестен мурда алгыла китептерди бүгүн. Кыргызча бар, орусча бар. Кичине үйрөн да. Эмне кылып атасың? Бул кандай ибадат? Ат-тафақ фи ахкам ас-савм. Муну түшүнүш өтө жеңил. Айрыкча ушул заманда бүгүн колуңда телефонуң бар, интернет, башка борбордук мечиттин айланасы барсаң канчалаган кыргызча китептер. Экинчиси, негизи бул биринчи болуш керек эди. Мен айткан тема ат-таубату насух. Ораза келбестен мурда оразага тооба кылып барып. Өтө ыйык Рамазан айы. Барды күнөөлөрдөн. Бул ай Аллах менен бенден арасында мамилебизди оңдошубуз керек. Рамазанга тооба кылып истигфар айтып. Бирок итият бол. Бир ганда оразада тооба кылган бенделерден болуп калба. 30 күн ораза калмагандан кийин бейишке райян эшигине жолдомо алдым деп айт намаздан кийин барып пиво менен ооз ачпа. Көбүлөр ошондой. Рамазан чыкты дейт дагы, вперед дейт. Баян карасаң оразада машалла тарабыда турган, хатымда турган, жамаатта турган, ораздан кийин көрсөң барып аттың өчкөр арактын пивонун жанында тамекисин тартып түтүнүн астына отурат. Же картан ойноп отурат. Андай болбош керек. يجب على المسلم أن يعلم بأن الأعمال التي حرمها الله في غير الصيام يتضاعف إثمها حال الصيام. Bende bilüsü vacip. Bilüz vacip farz eken. Allah Taala oruzu emes vaqta aram kılgan nerseler, tamek olsun, nasbay olsun, Ramazan bolboğan kezde Allah tıyı salgan aram nerseler, oruzu ayında bul, ese günü oladı. Anın günölüğü 700 ese, 70 ese götürülür. Soğuptar da şunday oladı. Peygamberim ne deydi? Men lem yeda kavla zur vel amale bih vel cehl feleyse lillah hacin en yeda ta'amah ve şarabah. Kimde kim jalgandan güvelik ötken taştabasa. Niyet kıldı. Tamagaçtan özün tıydı. Ayalı menen bolgon kumardan tıydı dagın. Oruza karmadı. Birok kalp aytkan taştagan yok. Jalgandan bir ödü жазып berip stukaç bolgon taştagan yok. Jalgandan güvelik ötken taştagan yok. Cahildigin, nadandığın, cahil dep kede streçliğe çıkıp alıp başlayası menen. Cahil olup biröylerden akın jeyt. Cahildigin, nadandığın taştabasa Allah Taala anday bendenin
aç kalgandыгы, suuzagandыгы Allah muhtaç emes deydi. Bunun manisi Allah adal kılgan suusunduktan, tamak açtan, nike amalıdan özüңdü tыйдың bu ala adal ele. Бирок арам болгон тараздан алдаганын таштабасаң. Bunun günösü kança есе болуп кетет. Жалган айтканың канча эсе болуп кетет. Гыйбат кылганың канча эсе болуп кетет. Ушак айтканың канча эсе болуп кетет. Сайтка кирип алып, жарым жылаңачты караганың канча эсе күнөө болот. Кээ бирлер убакыт өткөзүш керек дейт да. Анан телевизордун жанында отурат. Куран окусаң да убакыт өт. Же сериал көрүш керекпи? Убакыт өткөзүш керек дейт да. Гыйбат кылат отуруп алып. Бир мусулман этин жейт. Рамазан айында бул күнөөлөр не болот экен? Урматтуу мусулман бир тоого ороза туткан адам периште сыяктуу болуш керек экен. Периште боло алабызбы иншалла? Көрүнүшүң адамсың да, жүрөсүң. Кепканы кийгенсиң. Бирок сенин колуңдан, тилиңден, оюңдан эч ким зыян көрбөйт. Сен бир гана тамак аштан, суусундуктан эле тыйылган жоксуң. Сенин көзүң дагы карай бербейсиң. Тамаша чындыкка жанаша азыр өтүп бараткан аялдар живой эме да, рентген карап коет. Карай бериш керек аны. Көзүң тийишиң керек. Ороза кармабаган машалла, Куран окуп атабы десең, кулагында наушник, жети атасы билбеген бир англисче музыка да кетип атат кыймылдап. Эркекке жарашпайт монтип кыймылдаган. Хазирети Умардын убагында бирөө ушинтип кыймылдап бараткан экен. Камчысы менен бир койот да, бул жиндиби дейт. Мында жимпини жокпу дейт. Хазирети Умар бүгүн үммөттү көргөндө баары жинди экен дейдилер. Көптөгөн эме да. Жигиттер да, өзүчө эле баягы эмне дейт? Бирөөсүн сураган, бул неге чачымды турган десе, күжүмпү дейт. Ал ким экен? Бир баччабызга окшогон эме да. Туура? Эркек сүрөтүндө болгон аял да. Эркек болбойсуңбу? Kazalika al-ayn tasum. Көз ороза кармайт экен. Не ороза кармайт экен? Кантип ороза кармайт? Арам дегендечи. Кээ бирлер болсо өзүгө жол табаган азыр мындай чалам болдулар да чыгып алган. Айтат. Дамла мен карап атам да Алланын кудуретине карап атам дейт. Мындай жакшы кобуз кылып жараткан дейт. Алланын кудурети бир ошо арамда болуп калыпты. Үйүңө келден никеңдеги аялга карай бер Алланын кудуретин. Бирок чочун бирөөдүн кызына, бирөөдүн аялына деп карабай. Көз ороза кармайт экен. Бир гана башка аялдарга, сайттарга, журналдарга, телевидение ар түрдүү кээ бирлер специально ушундай план иштеп чыгат да. Мусулман эместер. Мусулмандарды ороза айында кантип убактарын кетирсек, кантип буларды башка нерсеге бурсак, Куран окубаса, ибадат кылбаса, дуа кылбаса, зикир кылбаса деп орозага атайы даярданат. Мен өзүм Египетте окудум 7 жыл. Атайы орозодо ар түрдүү сериалдарды чыгарат. Ороза келбестен bir ай мурда реклама баштады. Рамазан айында бул сериал, Рамазан айында бул фаванис деп коет. Рамазан айында бул Мехрежанат деген баягы өзүнчө КВН ар түрдүү эмелер да. Bizde de ошондой. Рамазан айында кел урматтуу мусулман бир тууган, Куран менен убакыт өткөзөлү. Вал узну тасум. Кулакта ороза кармайт экен, машалла. Кулак кантип ороза карайт? Суу куйбайсыңбы? Кулактын орозасы кандай? Ушак айтпа мага. Мага гыйбат кылба. Менин артымдан сүйлөгөндөр бар. Ал bu dünyada menin артымдан kança сүйлөсүн, мага hiç зыян кыла албайт. Бирок ахиретте мага пайда берет. Ахиретте эгер соң болсо алып коет. Абу Ханифа мазхабыдабызбы? Абу Ханифа мындай дептир да. Мен эгерди бирөөдү гыйбат кылсам, ата-энемди гыйбат кылат элем дейт. Не үчүн десе, менин сооба татыктуу адам ата-энем дейт.
Meni tarbiya kılan, meni östürgen, ak sütün bergen, soğumdu bersem ata-eneme beretelem deydi. Gıybat kılsam kimdi kılam deydi. Ata-enem menin gıybatıma tatıktı ödü deydi. Anam başkasıga neme soğum berem deydi. Enene atana berbegen soğumdu ne için bire göresin? Andan karada bir adamga gıybat kılgan başka. Oşol adam aldıla kelip durup, misali meni Şumqardın alda gıybat kılgan bolsam, Şumqarga ötkönde damlan emek kılıp koyup, menin bir jakşı jagımды aytıp koyup, emek kılsang şonu menen balans bolup kalat. Eger bir jamaаттын alda gıybat kılsang, oşo jamaаттын alda keçirim, je jamaаттын alda al adamdын jakşı jagын aytasın. Men toora emes emek kılıptım. A bugün gazetege жазып otasınbı? Massalık malumat karış, oşonça eldin alda günökör bolasın. Oşonça adamın arasında kayra emek kılbasan, Allah'ın alda öte ahvalın oğur bolat. Men dep misal kılıp otam. Başkalar da men gıybatkan kılıver. Aytıp otma, maga hiç bir ziyanı тийбейт. Ahirette payda veret eger paydaң bolsa. Oşonda ele urmatlı musulman bir kulak gıybattan, uşaktan, muzikadan, ırlardan, jaman bepayda sözdürden. Ar bir Allah'ın gazabı kele turgan, Allah narazı bolgan nerseni ukpaysın. Wa hakaza lisan yasun. Til de oruza karmayt eken. Til kant oruza karmayt. Gıybat süylebeysin, jalgan süylebeysin, birördü kurdomat kılbaysın. Ha? Allah aram kılgan sözdür süylebeysin. Şeytanlar Ramazanda da күч алат. Негизинде айтат го. Ramazan ayı kelişi menen şeytanlar kişendelет дейт, ha? Kantip kişendelет. Orozonu Allah Taala kaalagандай orozo karmagan adamdын şeytanı kişendelет. Orozonu Allah Taala kaalagандай paygambar körsetken jol жобо menen orozo karmagan adamdын şeytanı jini baylanat, sınjırlanat. A birok şeytandan ötüp ketken adamlar var hazır. Ahmet ibn Hanbal'dan surap turdu. Çınıgı şeytandan kutulup oңой bu, ji adam suretinde şeytandan. Çınıgı şeytandan kutuluş oңой deptir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim desen, astagfirullah subhanallah desen kaçat deydi. A çınıgı şeytana Kur'an aksığında canında turur. Adam suretinde olgan şeytan bugün öte köp. He? Jirçe kadar. Tilde oroza karmayt eken. Ümmet en ulu konaktı kütüp otabız. Emneni kütüp otabız? En ulu konaktı kütüp otabız. Sanalı күндөр kaldı. Jakın nurun çaçıp kelet. Ramazan ayı. Şahru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Uşunday Ramazan ayı al Ramazanda Kur'an düşkön deydi. Эми өзүбүзгө көңүл буралычы, урматтуу мусулман бир тууган. Канчабыз Кур'ан окуй алабыз? Kur'an'ды колуңа берсең, тааныш тамгаң барбы? Бирөөсү тескери кармап туруп, Kur'an окудум дейт. Көз ачыктар алдыга коюп алган. Kur'an ага наалат айтат. Ал Kur'андын бир тамгасын да тааныбайт. Ал клиентти тартыш үчүн. Биздин бир акылдуу эле бир жогорку кызматта иштеген бирөө ажеке мен ишим жүрүш үчүн бирөө эме жазып берди, тумар көрүңчү дейт. Карасам, Ясинди копия кылып бериптир. Серик копиясы. Ким берди? Чоң эле акылдуу адамдардын да эмелери бар экен. Бибилери, башчылары, көз ачыктары. Көз ачыкка барсаң, 40 күнгө чейин ибадатың кабыл болбойт. Аны айтканына ишенсең, имандан ажырайсың. Ramazan ayı Kur'an düşkön ayı eкен. Келиңиздер ниет кылалы. Жок дегенде Ramazan ayında келип Kur'an үйрөнбөйлүбү? Бүгүн интернеттен кирсең болот. Устаз Мавланын жазган Азхариясы бар. Мана университет şu мечиттин балдары күнүгө сабак берет, үйрөнөм деген. Бересиңби? Мечитте балдар бар. Үйрөнөм дегендерге күнүгө сабак берет. Келгиле.
Жоқ дегенде Фатиха, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Uşunu tuğrulabakla. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kulduk dep juresin. Ötkende birisi Rabbena atina fid dünya olam dünya menem dünya deydi. Жоқ, күлөбүз го. Бул мусулмандын баласыдай. Каяктан жаттап алган? Кичинекей намаз жөнүндө китеп чыгыптыр. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء bişkegim dep koyuptur. Bire kötürüp damla Kur'an'da bişkegim var eкен deydi. Bişkegim deydi. Kur'an'da en ulu ayet Ayet-el Kürsi'de bişkegim var eкен deydi. Her namazda okuyuz turabı. Kegile жоқ degende şunu kelip tuğra okuştu үйrенip alalı. Kur'an'da hareket kılışımız gerek. Silerin namazыңар kabul bolbaydı, başka dişten alısmın men. Hareket kıl. Orusça үйrөнгөнсүнбү, angilçe tamga menen үйрөнгөнсүнбү, hareket kıl. Birok Kur'an'da okuganda mani özgörüp kalat. Halaka, jarattı degen söz. Halaka, hı degen men, şonu halaka desen çaçaldı degen bolup kalat. Allah jarattı emес, Allah çaçaldı deysin. Alimun bizati sudur. Bendelerдің көкіректерінің білүүчү dese alim, ayım menen. Alim desen açıştırıcı degen söz. İkra, oku degen söz. İkra de ayın kılsan takıldattı degen söz bolup kalat. Oşontан bul kelgile Ramazan ayında Kur'an'dın ayı ola turgan bolsa, Kur'an үйрөнөлү. Namus kılıba. Ellezî yakra'ul Kur'ane ve yetata'tahu. Kur'an'da okusa, kıynalsa, a'udhu, kıynalıp oңдоймун degen adam, felah ecran, iki soğuk alat eken. Alemi Kur'an'da taza, koz okugan, kıyamatta Allah'a en jakın periştilerin darajasında bolat deydi. Aylık köp beret eken dep nemisçe үйrөнүp otasın go. Mana firmada jakşı төлөйт экен деп angilçe үйрөнүп otasın. Tiling sınıp kala turgan Kıtayçаны үйрөнүp otasın. Amnege Kur'an'da үйрөнбөйсүн? Ramazan ayı bizde Ramazan kelgende içiş ayıday bolуп kalat da. Ramazan kıyam tarawih ayı. Ramazan tarawih ayı. Ramazan zikr ayı. Ramazan tasbih ayı. Ramazan Kur'an ayı. Ramazan jakşılık ayı. Ramazan atayını sıylagan ayı. Ramazan kolu koşnaga jakşılık kılıp ayı. Ramazan mehrimdүүлük ayı. Ramazan bebeçaraga jardam berup ayı. Ramazan zeket bere turgan, sadaka bere turgan ayı. Ramazan muhtaçların kolundan жетелей turgan ayı. Ramazan kel. Tarawihge özüň ele kele berbestен dostlarыңды жетелеп kel. Dosуң жаман көрөсүңбү? Kıyamattык dosum дейсиң. Dosуң сажда кылганды билбейт. Dosуң истинжа кылганды билбейт. İstinca bilesizmi? Köççügünü juğandı bilbeydi. Anan kıyın bolat da özce. İstincanı bilbeydi. Şipatlovkan tartıp alıp. Anan namaz okuyanlar külöt. Sen jaş elem nege orasın deydi. İslam dinimizin en ortankı namaz birinci. Eşhedü en la ilahe illallah ve ikamus salat ve savm Ramazan. İtay zekat hac. Ortası neken? Ramazan, savm Ramazan. Bul ayda urmatı Müslüman bir tuğan tövbe eşikleri açılgan, beyiş eşikleri açılgan, dozokta eşikleri bekilgen. Ayıptar jaşılat, günöler keçirilet. Yürekler jumşayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılgan Sahih Müslim'de kelgen Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun lima beynehunne iza istunibatil kebair. Ramazandan kiyinki Ramazanга çeyin çoğun günölerden saktansan, arak içkenden, adam öldürgönden, zina kılgandan,
Бирөөдү курдуамат кылгандан сактансаң, Рамазанга чейин болгон күнөөлөр бардыгын тазалайт дейт. Даярданышка арзы экен. Ошондон келиңиздер, Рамазан айы келбестен мурда тооба кылабыз, истигфар айтабыз. Биринчи фарз нейлер? Экинчиси тамак аштан. Үчүнчүсү эми урматтуу мусулман Имам Газали айтат, ороза туткан адамдар 3 түрдүү дейт. Канча экен? Биринчи түрү дейт, бул жамаат көпчүлүктүн орозасы дейт. Көпчүлүктүн орозасы силер айткан 3 фарз аткарат экен. Кайсы фарз аткарат экен? Ниет кылат экен, суусундуктан тыят экен, тамак аштан тыйынат экен, өзүнүн адал никестеги аял менен болгон мамиледен тыйылат. Бирок тили гыйбаттан тыйбайт. Тараздан алдаган таштабайт. Ушак укканды таштабайт. Элди бөлүп жарганды таштабайт. Уурлугун таштабайт. Жалгандан күбөлүк өткөнү таштабайт. Бул жалпы көпчүлүктүн орозасы экен. Чынай? Биз айтабыз, "О, машалла, жылдан жылга орозо көгөндөр көбөйүп атат, орозо кармагандар көп" дейсиң. Бирок мамилесинде көрсөң, баягындай эле нервинный, баягындай эле писик. Баягындай эле биреме жок да. Анан өзгөчө орозо бар экен. Өзгөчө? Экинчи адамдардын орозо бул өзгөчөлөр экен. Өзгөчө орозо кармаган адамдар 3 фарз менен биргеликте алардын көзү, кулагы, тили, колу, буту орозо кармайт экен. Аны өттүк, а? Булар өзгөчө экен. Аллахым баарыбызга өзгөчө орозо кармаш насип этсин. Үчүнчү даражадагы орозо өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү экен. А даражага жетиш өтө кыйын. Алардын акылы дагы, жүрөгү дагы, ой пикири дагы орозо кармайт экен. Оюнда да бир жаман нерсени ойлоп койбойт экен. Жүрөгүнөн да бир жаман нерсени өткөзүп койбойт экен. Жүрөгүндө да бирөөгө көрө албастык башка деген нерсе каалабайт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин бир бурчунда хужра деп коет. Хужра дегени бөлмө деген сөз. Айша энебиздин бөлмөсү. Пайгамбар кайтка коюлган? Айша энебиздин бөлмөсү. Хужра шарифа дейт. Шарапаттуу хужра, шарапаттуу комната, шарапаттуу бөлмөдө жаткан затты сүйүнткүн келеби? Кубанткың келеби? Ал пайгамбар үчүн бардык нерсени берүүгө даярсыңбы? Убактыңды, өмүрүңгө муктаж эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кубантабыз десек, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кулли яумил иснейн вал хамис туфтаху абвабул жанна." Ар бир дүйшөмбү, пайшемби күнү 5 эшиктер ачылат. Алланын барлыгына бийлигине шерик кошпогон бардык бенделердин күнөөсү кечирилет. Илля ражулан. Бирок бир кишинин күнөөсү кечирилбейт. Анзиру хазайни хатта ясталиха. Аллах таала айтат, бул экөөнү токтоп тургула, алар бири-бирини кечирмейинче дейт. Биз бири-бирибизди кечирсек, Аллах пайгамбар сүйүнөт экен. Пайгамбарды кубантып эмне экен? Бири-бирибизди кечирип экен Рамазандан алдын. Бирок урматтуу мусулман, кээ бир адамдар ушундай эмеңе тиет. Нервиңе ушундай сен кээде чучугуңа өткөзүп берет да. Тилиңде кечирдим деген менен жүрөгүңдө кечире албайсың, Ух деп, Бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарды кубантыш үчүн ошондой да кечириш керек экен. Ошондой чучугуңа өткөзгөн адамды да кечириш керек экен. Рамазан айы кирбестен мурда кече жума баянында да айттым, урматтуу менин бир туугандарым, диндештерим, кайсы тараптан келбегин, кайсы көз карашта болбогун, мен силерди кечирдим дештен уялам. Себеп мен силерден эч жамандык көргөн жокмун. Дайым жүзүңөрдө пайгамбардын хадисини аткарып, садака кылып, табассумука ливажхи ахика садака. Мусулман бир тууганын жүзүгө жылмайып карашың садака деп, садака менен жарык маанайда жылмайып жүрдүңөр. Жылмайып салам бердиңер. Татыктуу болбосок да бизди сыйладыңар, урматтадыңар. Ошондуктан мен силерди кечирим деп айта албайм, бирок Аллах Тааладан суранарым, Аллахым мени жана силерди кечирсин. Мен силердин баарыңардан кечирим сураймын.
жараткан Аллах табарак ва таала ийгы Рамазан айы келбестен мурда бирибизди кечирели. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.